खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिरिबा ख्वाई पुरमकपु अहानबदा केट्रिमे मोनिंद्रोना तराम ओक्चरी ngasiगी मरुइबा पाउ combating child trafficking post COVID-19 lockdown haiba hiramda state level workshop pangtokre numit mangani chathagadaba nipurak suba state exhibition for art ngasi hogdokre loinana Bangalore da farm laws yaringdabagi Raj Bhavan chalo haiba khongchat ama ngasi chakre hauji ngasigi mapungweba pau amuk lobirasi pikliba angang amasung nupi singbu lalonbagi thabak chatharliba si tinghaunaba chaba thabak packet pham thoi human trafficking bu afaba makhal amagi business amagum lorpa si laibak thibani haina social welfare minister O Henry na phongdokre wapamasi ngasi National Commission for Protection of Child Rights NCPCR Government of India amadi Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR Government of Manipur adina khosamduna Imphal City Convention da pangthok kiba combating child trafficking post COVID-19 lockdown haiba hiramda nomayoba state level workshop ki thorumda wanganaduna haikibani Minister Henry na makha takibadi ngasi Bharat miyoi crore ani dasmik taret human trafficking tawbagi thabak chathabada chada marifudi nupi amadi angang singna oiri maram aduna tungi yumbirel oigadoriba haurakliba angang singbu ekhoina seksina senabi batangai fade kunai asigi tunglam chatkiba pu oigadoriba si ngasigi haurakliba angang sing asini human trafficking tawbagi chang asi manipur dasu yamna wangkhalakle loinana mi lalonbagi thabak asi sendong yamna phangba afaba business amagum lorokpagi mami adu yamna sengna tarakle Manipur dasu mi lalonbagi thabak kamari lenana thoningdaba thokdo wathok kaya ama thokli amadi tari maduna mi lalonbagi phatraba thabak asi Manipur miyam changduna sarkarna achoba thodang loduna aikhoi punna amato oina thinana bahona si haiba wapamsu phongdokhi Karai da kai doge the NGO da ribe mayam mapan nagi sulaksano let them register through the National Commission for Protection of Child Rights that will be reaida Manipur is Manipur Commission how many NGOs are there I mean instruct them to register through the commission other than we can see at least what they are doing aduna tadana as mana yinjang aduni mana as ai dilara imumni ai chai su ni moi ni ing bi khadani ai chai su do oja oira thora ani paisa paira thora ani well wisher oira thora ani haiga mislead tora puraga laibak thiba thogok ta siraga lerami haina marama adana especially NGO singna tawiri mayam singse check togona darkar lai haita Manipur da haukiba pung kunmari da general population dagi miyoi taramapan nauna COVID-19 positive oiba thenare mi sibagi paulite loina mi amana discharge tawkiduna state asigi apunba COVID-19 confirm case masing lising kunipan chamapan taramapan sore sikibana chahum humputaret recover tawkrabda lising kunipan chahum sumnipan amadi active case ta miyoi chani nifumari leiduna state asigi apunba COVID-19 recovery rate chada barfuda taret dasmik nipan oire ngasi nauna positive oirba singadu rims ta ani jenims ta manga Churachandpur taruk Sija Hospital amadi Babina Diagnostics ta ahum thenaki makoi Imphal West District tagi miyoi manga Imphal East District tagi miyoi ani Kakching amadi Chandel District tagi miyoi amamam Kangpokpi District tagi miyoi mari amadi Churachandpur District tagi miyoi tarukni positive orbasing COVID care facility phangan baga loinana lokapam thokpa medical precautionary measures lokap le hairi Manipur na India ki mapung phaba state ama oikhiba namit statehood day lisingani kunmathoi January kunmathoi na lakpada Manipur governor Dr. Nazma Heptullah na Manipur ki miyam da yaipa pawjil pirakli
माकी पाउजल द पल्लिबदी मणिपुर असी इंग लिसिंग मचमापन हुमद्रानिथोय की जनवरी कुमाथोय दा इंडियन यूनियन की मपुंग फाब स्टेट अमा ओइखिबनी नुमित असिना लाकपदा अखोय पुनमक अमत्तो ओइना पुनसिंदुना मणिपुर बु चौखटपा नुंगाई याइफबगी अवांग थाकता पुखटनबा होनसे नुमित असिना लाकपदा अखोय पुनमकना हिरम खुदिंगदा चौखटपा अफबा हयेंग अमा पुरपो शांति लेबा ओइरसनु हाइरी हयेंग जनवरी कुमाथोइदा चही खुदिंगी पांगथोकलिबा स्टेटहुड डे थौरंग मरी लेना वर्क्स मिनिस्टर टीएच बिश्वजीत नसु मणिपुर मियामदा याइफा पाउजल पिरकली मिनिस्टर की पाउजल दा इंग लिसिंग मचमापन हुमुद्रानिथोयगी जनवरी कुमाथोइदनी मणिपुर मियामना मतम कुइनदगी निंगिरकलबा स्टेटहुड फंखिबा स्टेटहुड हेक फंगबदगी मणिपुर असी लेपाक असिगी अतै स्टेट सिंगुमना चौखटपगी माइकेदा मांग थाना संगसिलकली नुमित असिना लाकपदा स्टेट असिदा इंग तप्पा अमली चौखटपा पुरक नबा अखोय पुन्ना थबक तमिनबगी अमत्त ओइना वासक लोमिनरसी हाइरी लेबाक असिगी हुमुद्रानिथोय सुबा रिपब्लिक डे थौरम थासी कुंतौक पांगथोक कदौरिबा असिगी अकनबा सेक्शन थौरांग लखटपगी ओइना कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिसना कक्सिंग कैथेलगी मफम खरा कोइसिंदुना थमलगा तीबु हुंबगी थबक चथखरे कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल एसपी ऑप्स KSS मनिहान लुचिंगबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की कांगबू अमना कक्सिंग सुपरमार्केट की अकोइबदा कोइसिंदुना थमलगा अचत अवोक्तबा मियोय चामरोम सोशल डिस्टेंसिंग ngakna lephanduna amam to aina wahang pahung tawduna masak khangdolaba tungda saktak che yoromdaba miyoi ahum phagatuna makha tana wahang pahung tawraba tungda masak khangdolaga loinak thadokre hairi mifa mipun tawkibagi paudi leite समाज अमबु अफबा माइकेदा अहोंबा पुरकनबा होनबदा आर्टिस्ट सिंगना लोरिबा थौदांग यामना चावी मखा ताना लाकदोरिबा आर्टिस्ट नहा सिंगनसु अफबा चौखटपा लंबीदा अहोंबा पुरकनबगी थौदांग हेना लोरकनी हाइबगी थाजबा थमली हाइना आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर एम जॉयना फोंदोखरे स्टेट कला अकादमी सिंधुना ngasi पैलेस कंपाउंड लेबा स्टेट आर्ट गैलरी द पांगथोकपा निमित मंगानी चथगदबा निफु सुबा स्टेट एग्जीबिशन फॉर आर्ट अथोइबा मिटुंगलेन यु वारोल पिरदना जॉयना हाई ngasi तोंगान तोंगान बा आर्टिस्ट सिंगना पुथोकलिबा अमदी उतलिबा सिंग असिना अखोइगी समाज असिगी अहोंबा मयेक सेंगना उबा फंगी अखोई मियोइबना पामलिबा अहोंबा सी अफबा चौखटपा अदुदनी मरम असिना लमदम असिदा लेरिबा मिफुम खुदिंगना पुन्ना मागी मागी लम अदुदा अदुबु योकट्टुना अफबा माइकेदा संगसिन मिनबा मथौ ताय हाइनासु मांगना फोंदोकी आर्टिस्ट पीरिबा कंट्रीब्यूशन असिना ngasiगी सोसाइटी दा अहोंबा मपोरागा अफबा समाज अमा सेकटबदा अचौबा इम्पैक्ट अमा पीबिदना हगललुबा नासिंग पुनमसिंगदा अफबा खनदना पॉजिटिव ओइबा थिंकिंग दा मांग थारगा माइ सेकटबदा अचौबा सरकारकनी अदुगी अखलों नाकनी हरगी थाजबले एकोई नायसे लेबा तोमा तोमा डिफरेंट वर्क्स ऑफ लाइफ द लेबा मियो खुदिमा की सोबा कंट्रीब्यूशन संगी ngasi thormadu da state kala academy award for fine art 2016-17 gi bakok matang tarba singda manasu yenthoki loinana hariba exhibition asida punna artist kontra humdogi lai sing utli Thawal police station manung chanalaiba moijing lengwaijil makhadagi Muhammad Riyaz Khan Elijah Oza Riyaz Khan gi macha mari manungda ahum suba angang oiriba macha napa Muhammad Riyaz Khan sahi mari tha anikat ngairiba angang asi ngarang January 18 gi nungtil pung ahum rom tabda thiba khangdana mangkhre hiramasi matangda numit asigi numidangda Thawal police da missing report piduna paw khangan khre hairi report asigi matung ina Thawal police ki team ga loinana hiram sida khang hairaba miyoi kayana lekai pukri sing amadi mafam kayada thirabasu ngasi athengba phawda angang asi phangba ngamdri hairi Healing Little Heart HLH United Kingdom Indian branch Manipur Heart Foundation amadi Sky Hospital na punna kosam narga sinduna hapta amachum chathagadaba angang singi lemna heart surgery tobai camp ama sahi sigi April thagi tang maridagi tara phawa pangtok kani
हाइरिबा कैंप असिदा यावनिबा सिंगी रजिस्ट्रेशन हयेंग जनवरी की तांग 12 दगी मथंग था फेब्रुआरी तांग 13 फावदा ओइगनी हाइना ngasi pangthokpa mifam amada Sky Hospital Chairman Chief Cardiologist Dr. Syam Kishore lari yemon phongdorakli Sky Hospital gi conference hall pangthok kiba mifam amada hairiba wafam asi lokthok laduna Chairman Dr. Syam Kishore hai pre medical camp asigidamak khangat laba angang sing lemna OPD yengan baga loinana lemna eco yengbagi khudong chabasu phangangani Heart surgery camp asigidamak HLH Mumbai amadi Delhi da base toba specialist tarana sabat team ama April home da Imphal la thunglagani makoy loinana Sky Hospital gi specialist team na hairiba nimit tare mida nomad angang ani ahum gi heart surgery tawgani camp asi Satkiba sahi lisingani kungi May thada tawgani hana torambani adubu COVID-19 pandemic lahi kibana pangtok pangamdana cancel tawkibani Baramasina Manipur amadi India gi North Eastern State single ladiba miyamna asigumba kudong chaba asi manghan bidanaba Chairman Dr. Syam Kishore appeal tarukli The people of Manipur and the northeastern states of India to avail of such opportunity which are provided free, of course, to give a new lease of life to these children who, as I said before, will not survive without corrective surgery. I also appeal to the medical fraternity of the state of Manipur and the northeastern states of India to be aware and advise their patients. Bharatiya Janata Party Tenopal Mandal gi Nauna Sab Office amangasi Tenopal District Headquarter the National Spokesperson and In Charge BJP Manipur Pradesh Dr. Sambit Patra Amadi Maha Sangathan Mantri BJP Manipur Pradesh ki Abhay Kumar Giri anina haurubi matung ina sangakhre ngasi gi BJP Tenopal Mandal Office sangabagi thorum aduda BJP Manipur State ki President S. Tiken Spokesperson Benjamin Mate amadi hanagi ADC member Singyauna Mandal asigi tongan ba member kayana saruk yaki amadi office asigi BJP Piral amasu singkhalamki Kaching District ki Wangu Jila Parishad member Morangthem Melodina State Finance Commission gi makhada Chiral Khongnang Lerakta Nauna Saba Youth Development and Sporting Organization YDSO gi sanglen ngasi sangaduna miyamda sinakre lupa lakh mangarom changna inglisini tarapan kungi State Finance Commission gi sentang makhada saba loiraba YDSO gi sanglen miyamda kusinnaba aduga mari lenana Jila Parishad nominee M Romain na phongdorokpada lamdam ama chawkhatnaba amadi achumba lambida puraknaba hotnabada naha singi thodang yamna chawi haiki ngasigi thormaduda Chiral gi ningthau L Mani Senapati L Babu amadi YDSO gi President L Khomai amadi Secretary L Nanau su saruyaki Kaching Municipal Council gi hana chairperson Orambi Naurem Tarubi Kaching Sumak Lekaina Kaching Municipal Council gi Ward number 12 ki manungda leiba Lukhrabi Cham Marifuda ningtham thagi kodol kambal amamam kodol tamkre ngasi Kaching Sumak Lekaida leiba Januram Community Hall pangthok khiba thorum aduda Kaching gi Ward number 12 ta leiba Angalwadi workers sina President members sing oidana saruk yaki Angalwadi workers singna sindana pangthok khiba thorum aduda Naurem Tarubi Kaching Municipal Council gi hana chairperson na phongdorpada Malem gi oiriba coronavirus ki awa cheching nanglaba miyamda angamak tengbang kharap piba mathok tai khanna ningtham kudol tambani haiki Poppy Pambi yantat pada natana lammapuda legal action lawdrabadi lamdam asi nomadi soidana anisuba Golden Triangle oripasu yai haina Naurem Munal Maitei Range Forest Officer Kachingna phongdor kre ngasi Oko Trust Langmaidong Legal Aid Clinic Yanglam Amadi Wapokpi Youth Club na pun sindana Kaching District ki Wapokpi Community Hall da pangthok kiba nomagi oiba environmental awareness program da akang ahi oina wang ngangbada Munal Maitina makhata dun hai ngasi mak Central Armed Forces yauna Manipur Police amadi nap na leptana chatrak liba Poppy Pambi Singh
हेक्टर कुंट्रा यान्थले निफु यान्थले हारिबसिंग असि असुम कयाम कुइना यान्दुना लेगदोरिबनो अखोइना लमदम असिदगी मयाई काबा चिंजाकु मरु फंगना मुथतके हाइरबदी वार्निंग ग लोइना पोपी थारिबा लमगी मपुसिंगी मथक्ता लोगी ओइबा एक्शन लखुत फम थोई मधु नत्रगदी लमदम असि नोमदी सोयदना मालेमगी अनिसुबा गोल्डन ट्रायंगल अमगुम मखल मखा कयागी मयाई काबा चिंजाक सुंफम कया लेरक्तुना अखोई फुरुप असि मालेमदगी मुतकिबसु याई मरम असिना ngasiगी काइथरकलिबा एनवायरनमेंट पु ngakpada अखोई चिंगी तमी पुन्ना सरुक यामिनदुना मणिपुर बु कन्नबो होनरसि हाइना एन मुनालना मियामी पुलुंग सिंगसिलकली ngasiगी थोरमदुदा पी अबोचा काउंसिलर सुगनु म्युनिसिपल काउंसिल देवला लेफ्राकपम डीएफओ थोबाल एन थोइबिसना प्रेसिडेंट वापोपी मेरा पाइबी लोकना पुन्ना अथोय मिथुंग थोरमपु अमदी अखनम मिथुंग सिंग ओइना सरुक याखी ngasi All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Thobal Ima Emkil Tammi Chingmi Thanil Khoirambal Nupi Kathil Semgat Sagat Pulub Nongpok Lengak Apun Manupi Lub Anul Bisnupur Nongchup Imphal Palem Ima Apun Malub Nimpal Irikpak Inat Changra Loina Silol Ichal Amadi Maira Paibina Lukosai Zau Thadok Kibagi Wayal Adu High Court re-application Tobiu Haiduna ngasi ex-MLA Langtabal SC Amadi Congress की spokesperson Okram Joy Amadi BJP Manipur Pradesh की President Professor Saikom Tiken Dada Nupi Samaj की President TH Ramanina Luchingduna Memorandum President Kray Patriotic Writers Forum Manipurna Chahi Khudingi Piduna Lakliba Arambam Ibungohal Amadi Vinod Kumari Literary Award 2020 Pina Bagidamak Manipuri Lolgi Naha Aibasina Iba Sairengi Lyric Sing Kauri Kumja Lisini Tarani Pangi February Kun Taruk Tagina Lisini Kun January Kun Tramatoi Manunda Pong Kiba Masagi Chahi Kun Tramangi Mangalaiba Manipur Amadi Manipur Giwang Madalaiba Manipur Lolgi Naha Oiba Aiba Aibi Singna Iba Sairing Lyric Sing Lakliba January Chaichat Kuntra Paubagi Manunda Kaisam Thong Hodam Lairak Machin Tidim Road Taliba Patriotic Writers Forum Manipurgi Mayai Sanglenda Lyric Copy Tajin Birpa Yagani Lyric Tajin Birpa Matamda Aiba Masagi Adhar Xerox Ama Passport Photograph Ani Mapung Phaba Biodata Copy Ama Amadi Telephone Number Sing Yawbirakadabani Manipur की वांग मगी ओइनदी कोरियर नत्रगना पोस्ट ऑफिस की खुदांगदा फोरम की प्रेसिडेंट नत्रगना सेक्रेटरी दा एड्रेस तौरगा थाबिरकदबनी हेन कुप्पा मरोगी दमक फोरम की ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर 9862100658 नत्रगना 7005133433 दगी खंगबी यागनी अवार्ड असी लमदम सिगी आईबी अमसु ओइरिबा एजुकेशनिस्ट अरामबम मेमेना माकी लेखिद्रबा अपोकपा अमदी अपोकपी अरामबम इबुहल अमदी बिनु कुमारी अनिगी मिंगदा डोनर ओइदुना कटपिरप मनानी मणिपुरदा हरगलिबा नहा ओइरिबी सैरिंग इबा सिंगबु पुरुंग थोगत नबगी पांडमदा चही खुदिंगी फेब्रुवारी की चैचत 15 दा पीदुन लाकपनी हंदक चही गेसु लाकलिबा फेब्रुवारी 15 दा पांगथोक कदौबा Aramam Ibuhol Amadi Bino Kumari Anigi Lekidabagi Ningsing Thorung Mari Lena Lantokani Award Asida Case Oina Lising Manga Citation Sol Amadi Memento Yauri Haina Rakesh Naurem Secretary Patriotic Writers Forum Manipurna Thadropa Cherol Aman Hairi Central Government passed Tokraba Farm Laws Ohumbu Yarindo Pungdokpa Oina Bangalore City da Raj Bhavan Chalo Haiba Kongchat Ama Karnataka Pradesh Congress Committee na ngasi chatkrai Karnataka Pradesh Congress Committee President DK Sivakumar na Luchingba Yamnaba Lomi Miyam na Kongchat adu chatki Majestic tal Leiba Sangoli Rayana Statue dagi Kongchat adu Hauraga Freedom Park Forward chatki Kongchat aduna maramwarduna Majestic area da traffic jam thoki Lomi Singh Wakapu Congress Kaktana Sogatli Haina Sivakumar Fungdoki Congress ki senior leaders Singna Governor Bajubhai Balaga Unaraga petition ama pisalaba yai hairi
फार्म लॉज की मतंग दा लोमी सिंह संगसिलेबा खोंजंगबु यंगसिनब सेमकेबा एक्सपर्ट पैनल अदुना लेजिस्लेशन की मथक्ता यंगसिनबई शक्ति लेते हाइना सुप्रीम कोर्ट ना हाइक्रे कमिटी अदुना मियामना हाइरकपा खुदिंग तारगा रिपोर्ट अमा लानखट लकदबनी मसिदा मिचंग मिखाई नाइबगी वाफम ना कदाइदगी लाक्लिबा हाइबा वाफम चीफ जस्टिस एस.ए. बोबरेना फोंदोखी कमिटी असीमा अमुकहना सेमदोकपियु हाइना थारके पिटिशन अदुगी पाउकुम गवर्नमेंट ना पिनबसु हाइकी लौनी सिंह लिसिंग कयाना लो सिंह अदु हंदो उ हाइना डिमांड तौरिबनिना लो सिंह अदु थबक्तो ओंथोक्तनब सुप्रीम कोर्ट ना लेफन किबनी कांग्रेस अमसुंग अकाली दल यावना अपोजिशन पार्टीज सिना पैनल अदुगी मियोई मरीना वाथोक ओइबा लो सिंह अदुबु सोगल हाइना यानिंगदब फोंदोकप लेख्रबनी भारतीय किसान यूनियन की प्रेसिडेंट भूपिंदर सिंह मन्नदी कमिटी अदुगी मेंबर ओइबदगी तोख्रबनी चीफ जस्टिस ना मखाताना हाइकिबदा वाथोक ओइरिबा असिगी वारोइसिन पुरकनबा थिरिबनी मियामगी मोट असि यानमक मरु ओइ पैनल अदुगी अहानबा मीटिंग ngarang पांगथोक्रे हाइरि बांग्लादेश ना कोविड वैक्सीन असी फ्री द एडल्ट खुदिमक पीगदौरी वफम असी फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर A.H.M. मुस्ताफा कमल ना ngasi बांग्लादेश पार्लियामेंट लौथुखिबनी लेपाक सिन बचुना वैक्सीन पीनबगी वफम हेल्थ मिनिस्ट्री ना अयाब पीरे हाइकी इंडिया ना खुदोल ओइना पीरिबा वैक्सीन अदु हेल्थ मिनिस्टर जहीद मालिक अमदी बांग्लादेश ता इंडिया हाई कमिश्नर ओइरिबा विक्रम दराई स्वामी अनिना हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हयेंग रिसीव तौगनी हाइरी अतै लेपाक सिंह भूटान नेपाल मालदीव्स म्यांमार अमसुंग सिचिलिस वैक्सीन सप्लाई तौबई थबक असिदगी हौख्रे कोविड-19 पैंडेमिक पु थेंगनबदा मिबदा अंग मतिंग पांगबगी पांदमदा इंडिया की वैक्सीन असी सप्लाई तौगनी हाइरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम असी बांग्लादेश ता फेब्रुआरी की अहान बचेलदगी होननबा सेम सारिबनी सानबगी पाउ इंडियन सुपर लीग की ngarang सानखिबा हुमफुमरी सुबा मैच ता हैदराबाद एफसी का ओडिशा एफसी का गोल अममम चनदुना ड्रॉ ओइख्रे ngasi सुपर लीग असि हुमफुमंगा सुबा मैच निमदांग पुंग 3 मखाई ताबदगी जीएमसी स्टेडियम बंबोलिम दा केरला ब्लास्टर्स एफसी का बेंगलुरु एफसी का सानबा हुख्रे हयेंग सुपर लीग असि हुमपुतरुक सुबा मैच ता एटीके मोहन बगान का चेन्नईयन एफसी का सानरगनी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुखना पिजरी कॉम्बैटिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन हाइब हिरमदा स्टेट लेवल वर्कशॉप पांगथोक्रे निमित मंगानी चतगदबा निपुर रक्सुबा स्टेट एग्जीबिशन फॉर आर्ट ngasi हौदोक्रे लोनना बेंगलुरु दा फार्म लॉज यानिंगदबगी राज भवन चलो हाइब खोंगचत अमंगसी चतख्रे ngasi gidamukta di images paudam pijo matang solution dari miyam amukana khurumjari